najveće. Stvarno, ko bombončić. Ko u saborske klupe da idete. Jednog lijepog dana. A nećete si to valjda. Nažalost, imamo jednu lošu vijest za našeg Anđela. Nisu dva točna, nego jedan točan odgovor. Dakle, briljantin smo tražili odgovor, a mi smo reagirali na gris, kako ste vi rekli, ali emisija za mlade se zove Briljantin. Da, Tako da imate točno. samo 3.500. Toliko je donio. 3,5. Da, A dajte. nije ovo dobro bilo. Nije dobro bilo. Nakon Ljubice, strahovit pad. Tako da, i ne znam, vi ste već drugi put ovdje, jel tako? Da. Tako je, kao političar, nikako da shvatite. Dobro, onda ovako. Moramo ponuditi 0 za nižu ponudu, jer je ovo bilo To nedovoljno. svakako ne bismo uzeli. Ali ajde, bit ću široke ruke. 75.000 je i za vas viša ponuda. Ovo se dugo nije dogodilo. Na jedan točan ovakvu višu ponudu. Matija? Moram uopće kaj govorit. Gle, mislim, s 3,5 bura to ti je premalo, mislim, kaj. Ljubice? Naravno, premalo je 3,5. Pa uzmi, ako se osjećaš siguran, 75.000. A 0? Niti za Boga. Ima i Vanja savjet. Moram li uopće što reći? 75.000. Ovo 3,5 ti je premalo. Ti ekipe, inače ljudi kažu samo se ti nama vrati, uzmi ti to malo. Ja bi se radio radio. Ali glasačko tijelo je reklo svoje. Morate raditi timskim. A opet ne želimo sugerirati vam nešto. Ali ne. Odluka je samo Rekao da je vaša. ipak hrvatski političar, pa da malo, znate. Ja ću razmišljati dugoročno timski. Tako da... Za dobrobit naroda svoga. I zato glasajte. Mislim, između srednje i niže ponude. Vremena su teška. Stvarno. Da. Stvarno. Ovaj griz A me ne. ubio pojam. Ma to zaboravite. To ko je A izborni kao poraz. ne jedete ga više, jel? Nemojte, molim vas, nižu ponudu, jer to bi stvarno bilo Ja ću se uvredljivo za okrenuti ekipu. i otići, odmah. Ako nećete višu, ja vam ne dam nižu. Mislim, naravno da ću morati, ako A stisam C. Recite. Ne ide to tako. uzimate što? Evo, Iako ste budući političar, treba obraz sačuvati u startu. ja ću... Znači, uzimate... A ja ću biti političar pa ću uzeti 0 kuna. 0 kuna? Da. Ne. To Dobro će će vas rasti. sad izbornog poraza. Bojim se da na srednje ne bi otišao u finale. Dobro, pusti se meni Vanja, a sad ja. Za 0 kuna nastavimo s potirom. Odgovorila je A. Anđelo, zbog ove 0 koju ste uzeli zapravo mi je drago. Ne može se tako mlad, perspektivan, tako defetistički. Nihilistički. Da. Nisam bio Škore. nikad na ovaj način iskren prema igračima, ali nije mi ni malo žao što ste ispali Hvala. zbog ove 0. Ali bit će mi zadovoljstvo da vidim vaš mili lik ponovno. Nemojte zamjeriti, samo sam Ne. iskren. Svako dobro vam želim.